Pozdrav dragi gurmani, danas smo na otoku Pagu, poznat po janjetini, siru i soli. Ali danas nismo ovdje radi toga, danas smo ovdje radi Burger House Bonaca u samom mjestu Pagu. Kažu da je jedan od najboljih na otoku Pagu. E sad, mi smo ovdje da to provjerimo. Zato ostanite uz video i provjerite skupa s nama da li je to tako. I evo nas, dragi gurmani, u samome fast foodu, to jest ili restoranu, kako hoćete. Naručili smo barbecue Black Angus i truffle Angus burger sa batatom od grana padana i tartufa. Pa evo, ja bih volio da kamera to približi malo, da vidi kako to fino izgleda. Znači, radi sa 100% Black Angusu. Lijepo ima i sokova i svega. Onako medium rare je ispečen, što je, ajmo reći, dobro da se osjeti ti pravi sokovi. Neko, naravno, vi možete reći da to bude malo više ispečeno, jel? A ovdje imamo i taj truffle Black Angus, kao što se vidi, unutra ide jaje, rukola. A ovdje taj drugi burger smo naručili isto također Black Angus, ali barbecue Black Angus, isto također jaje, karamelizirani kapula i također ispečeno na identičan način skoro. Pa evo, mi ćemo početi sa trufflom. Inače, ja sam veliki ljubitelj tartufa i stvarno me zanima kakav je sa tartufima. Neki su mi dobri, neki mi nisu dobri. Većina moram priznati da je. Ali ajmo da probamo da vidimo kakav je. Kažu da su ovo dva najpoznatija burgera u ovome fast foodu, pa to smo izabrali. Ajmo da probamo. Odmah na prvi zalogaj osjetim da je jako blag burger i jako sočan. Osjeti se ti sokovi. Meso, znači, umaci ne prevladavaju. Osjeti se baš meso, osjeti se blago tartuf, znači nije jak tartuf. Tako upravo ono što sam malo prije rekao, i da ne volite tartuf, ovo će vam isto pasati. Znači, ovo je baš pogođeno za one koji vole nešto između, vole i ne vole tartufe. Jako blag ukus i to mi se sviđa. Znači, nije težak burger, što zna biti nakon 2 zalogaja da pojedete burger, da to bude, da se ne možete kretati. Ali ovaj je jako fin. Da, jako, evo vidimo i sredinu. Znači, baš je perfektno po meni. Ja ovako osobno volim, a vi, kažem, slobodno recite da se i malo to i pojača što se tiče pečenja. Ovaj truffle ostavljamo sa strane, uzimamo barbecue, također Black Angus, kao što sam rekao. I ovdje imamo, sad pošto ja ne pamtim dobro, ja moram vidjeti malo čirnuti. Znači ide cheddar sir, pečeno jaje, slanina, sherry rajčica, rikola, karamelizirana kapula, kao što sam rekao na početku, i barbecue umak. Znači malo ipak jači. Trebalo bi biti jači po okusu. I svi ovi sastojci, naravno, radi se od 200 grama hamburgera ili Black Angusa. Ajmo da probamo da vidimo kakav je ovaj. Kažem, mislim da bi ovaj trebao biti jači sa sastojcima, ali vidit ćemo. Da. Upravo ono što sam rekao i mislio, jači je sa sastojcima, jači je sa tim umacima u biti, ali opet meso je to koje je tu jako lagano
i ne osjeti se ta težina mesa. Znači, upravo u ovome, vjerovatno zato je ovdje hvaljen ovaj fast food Bonazza, to je Burger House Bonazza, upravo radi ovoga mesa. Negdje sam čitao čak u komentarima da je ovo možda najbolji burger koji je neko pojeo u cijeloj Hrvatskoj. Naravno, tu je velika diskusija da li je najbolji, da li nije najbolji, ali ovo je svakako po meni jedan od boljih burgera koji sam ja trenutno pojeo. Ali mogu vam reći da je ovo jako fin. Naravno, morate se zamazati kad jedete hamburger. To je normalna priča. Mislim da se radi čak ili o domaćem barbekiju ili jako dobrom kupovnom barbekiju. Toga evo iskreno nisam pitao, ali mi se jako sviđa ovaj sos. Nije jak, umjereno je jak, tako da mi je to mi se jako baš sviđa oko ovoga burgera, oko toga sosa, ali me fascinira da je ovako lagano meso. Znači, svaka čast na odabiru mesa, ne znam da li rade sami, ali mi se jako sviđa. To vam mogu odmah reći. Znači, fenomenalno što se tiče mesa, toliko je lagan burger da nakon toga, što bi se reklo, možete ići trčati slobodno. Ali da ne izostavimo i ovaj batat koji izgleda jako primamljivo. Moramo i to probati. Znači, gledam da i uzmem iz sredine, da osjetim sve. Ali su tartufi jako blagi. Ili tartufata. Sa sirom je to puno drugačija priča. Sir daje tu jačinu. Batat je jako fin. Hrškav je taman. Mogu vam reći da bi preporučio sve ovo što se nalazi na ovome stolu. A sad ajmo preći na ocjenu. Za truffle burger, a to nam je ovaj tu burger, bi dao ocjenu, pa dao bi 8,5, 8,6, upravo radi te blaže verzije toga mesa, da se ne osjetimo puno previše siti. Kažem, imam osjećaj kad bi pojeo jedan burger ili 1,5 burger, mislim da bi bio opet sasvim da mi je ok, nije da ne mogu šetati, nego da mogu normalno funkcionirati taj dan, što bi se reklo. A za ovaj naš ovdje drugi, to je barbecue, koji nam se malo raspao, ali što da radimo, dao bi, pošto sam malo ljubitelj intenzivnijih okusa, ja bi dao iskreno ocjenu 9. Visoke su ocjene, upravo, opet kažem, radi toga, te blagosti mesa i ovih umaka, i radi se stvarno dobrim sastojcima. Pecivo je jako, jako fino. Tako da ovo dajem ipak ocjenu 9. Stavljam ispred trafala, ajmo to tako reći. A batatu bi dao također ocjenu 9. Ja bi to pojačao sa malo jačim okusima tartufa. A ovoga što se tiče ostaloga je sve po meni jako, jako dobro. Fali mi malo te intenzivnosti tartufa, ali je jako fin i zadovoljan sam količinom koliko dobijete. Tako da sve ukupno bi rekao da slobodno dođite kad ste na Pagu, ako ste siti sira i janjetine i svega što to Pažani promoviraju, dođite na nešto drugačije, na nešto pristupačnije cijenom i možete slobodno uživati u ovim burgerima u Bonazza Burger House-u na otoku Pagu, praktički samo u centru. Nakon svih ovih burgera, vrijeme je i za odjavu. Dođite, još vas jednom pozivam u Burger House Bonazza, posjetite ih i recite nam svoje mišljenje nakon što probate ove burgere.
a mi se vidimo u nekom idućem videu. Pratite nas naravno na TikToku i YouTubeu i vidimo se do sljedećeg videa. Doviđenja.